Ka jingalang jongkakin hon ki menteri menta kesingi ke shitarik ujem mang arja apusan kala minjur ban pentreno e kendon vehicle scrappage policy hakba anum shu banya ha surong iki kali ki balarim habak range kilat pathai khubor uba polingdo ubadei menteri ke sarkar jila ulayat hu uba ke sarkar kala rai ban pentre kamno e kendon vehicle scrappage policy ban shu banya ha surong iki kali rim kibala ban kta e ke jingkhoi kali ke jingbam bon ke umpniang bat ban la ban te la kam ke jingkhapnya ban le egani ke sarkar kala rai baya ki kali ki badai jong ke sarkar ki bala palat khatsan snam anam shu banya surok kat bai ki kali ki badai trai dikiriu shimet pan ki bala palat di kalai pesan snam anam shu bandang ya surok mantu haga jingi dei pat bat kani ke bangi ong ka vehicle scrappage policy kani ke ba ni rai ban wengno banum sha penyachu asurok ya ki kali kiba la rim kiba kata ya ka jungko jongkal air ka fuel efficiency di bat ban hamtam ban address ya ka jing e jong ka jing khapnya kaba hasar shulong ru ni tam ha shulong gidon ar lak nyo kun riu hajar aspa rup art liki kali di ban le ikene ye la rai ba ki kali ki ba khatan snem shaneng ki bari ki kali jong ka sarkar kita nak sarkar ki baran san hajatli kini shimna bakim long dua di ka bomat num sha shu bakin ya bakin play ki surak bat ki kali pada ki ba long try de ki briu shimet private vehicles min shim ki ba like husan snem bat chaneng kini gidan prahajar li ka bomat khatlai hajar li kini ki kali kenam dan ju asurak masin introduce ya kadika scrappage policy bat ban notify